Kablay pi baro asyakatup kubor jungi kadan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentah kesini kilong. Rakhi kemen Golden Jubilee keseng halang AMKA Karbi Hapur 2. Kur tak maksiar usama Lord Kevin nak kejia kop nyak cycle Haryana. Jeruat kejing tung pro Vice Chancellor Hanehu Ampediang Hanehu Su. Ujor kahito ya kerdop lum khajna bean hamau ringai. Tomantang ni athai shki khubor ke bakhamania. Uba Melbourne CM MLA kanongpo ulalong ukong san ban play ya ka rakhe kemen Golden Jubilee san posnam kabalai sngi hakashi tarik yayong kabanne hadu lai tarik jaka seng All Meghalaya Kabi Association hashnong purdua. San posnam menshwa kirang ba balayo ijinga joka jai penriu Karbi kila sandur yakani ka seng ta kajing thumu bante song yaki Karbi ki basong basa hathem ribhoi hakilum jantia bat kitu ki basong haki padon lum Karbi anglong hakani ka snipli uba Melbourne ulap penher sonya kalama jongka AMKA hakajing kemen ka bakraw hapadeng kinoyalam bat ki pa ba joka jai penriu Karbi hasnong purdua ribhoi district. Hakane kajing rakhe kemen Golden Jubilee kinoyalam ka AMKA kila penkre bonjat ki program ki bakentup ya kijing ya kop shat ruai peniriam tenrai kijing ale kai tenrai kidukan de tiar snakti bat kijing ale kai penbernia ba bonjat nak benta ya ki samla bat ya ki khnaret Lakmi lenti daki hajar mut ki pat Karbi kintu chakane kalumpung Golden Jubilee na ki than bat kishnong nalom jantia Karbi anglong bat na kishnong ki ba nalom khasi bat na themri boy hakane ka sngi play yakane ka lekmen Golden Jubilee ladan lang ki he ki han ki kenrang ki landan ka jai benriu Karbi ki ba kentup ya uba Robert John Ronghang President AMKA ba Bistokan Timung Secretary ba HS Engleng Advisor kinongkit kam bar ki record jangkane ka seng hakane ka sngi sedang ya ka jingle kemen uba Melbourne CM ula plat pat ba ya ka thup sa jingkan mau jangkane ka seng kabala batay benia ya ka jinya lenti jangka hakini ki sanposnem parala ya kejing dap nyau pusan snem lane ke platinum jubilee bat kejing dap shispa snem ke centenary jubilee bat kumta persen bat habang ikan mau ya ke jubilee kadai kawai ni ki por ki bangi ngin peni ya kata kejing sengamu naga benta jong gitu ki balalit no sedin jogi kejing sengamu naga benta jong gitu ki baladan ke benta ke bakrau ban pun urlong ya keno ke kam ngilaju sakhi kum kari India ka bai ki jongi ngiladep ban rakhe ya kejing jai lenti ke banyo kusan snem kum gejala ke jongi gejala me ka liang ngedang dep ban rakhe ya kejing dap san posnem ke Golden Jubilee jong gejala me ka liang bat hagajing jai lenti jong ki seng ki paper ngi julap ban ngi jusem bagani ke di kapor ka bakmen kapor ka bagi celebrate ban ye kendu ban ken mau ya gani kejing jai lenti All Meghalaya Karbi Association ka bangi khot lungkot ka amka kadek association kabalayan lengba shibun kijing habang iyo bania shongkai bat kinong yalam ki jong ka amka hagi por ki baladep banyo sngo ban sngap ya kijing yai lenti ke jong phi kamlong ka basuk kidan ki khap ki ba ya kedu ya gijing ka penduk mensim ru ikinong yalam bakum non le kum non penyan ya gane keseng tendai ka basau kemen galong baginong yalam gijong phina du ki bamen shwa hadu ki bamen taru hilong ki briu ki betrishtom ki briu ki yatli ki yalong ko we ban pentikna bagane ka asosian kanne na ka menta gijing mentoy naga bentaban tesong
ya kiperlok karbi gibi kijungi kibadan hapo jong ini gejela ngimla aban kelet ya jingno senyang jong wei lagi orang ba jong ka temri boy ba gejela kijungi mahe doktor Didi Lapang ubade UMLA barim jong ini ke konsumsi kijungi ubadan ke benta sibun ban aimen sim ban betin lenti ban yarab ya ginong yalam hagitu kisnem tadu kesnem kan kendai spa nyo kusan mo kan arterik April ya ke belaseng dagawi ke kerteng untuk pon de hadin kelawan ke kerteng yo ka amka Usamla Lord Kevin Lingdo Sangriang Khatsan Senam Kerta Namau Kurwat Ula Khurri Katak Maksiar Hakalumpung Yakob Nya Cycle Shalom Shatem 21st National Mountain Bike Championship Al-Hajar Arhusan Kabalalong Harmony Hills Hajala Haryana Nado Kapu Pratarik Hado Laipuai Terik Leber Al-Hajar Arhusan U Kevin Ula Khur Artli Kitak Maksiar Hakajik Yakob Cross Country Time Trial Bat Haka Cross Country Olympic Kadba Usamla Meban Aibok Lang Suyam Ula Khur Yakatak Marupa Hakan ni kalumpung Yakob Nya Cycle Kamegalia Cycling Association kalapha khat samut kisamla shinrang bat kentei banishin benta Henry napdeng kini ki khat samut lakhur takma tang kini arngut kisamla luot Kadba khat arngut ki weipat kiba amshemla yo ekatakma kilapan I perthei yala ki sap ki pong bat eki jingtibit Nya Cycle Jonki Hakashi tarik yayong Kinong yalam Kamegalia Cycling Association kilap priang burom yakini kisamla kibalawan payi ha Interstate Bus Terminus ISBT Mayong Rim Shillong balalam khmat uba Lening S Pare President Megalia Cycling Association Yo elakaya ka National 21st National Championship trong cycling और kunjuri ai kule ka Mokra District Cycling Association ba kadai ka Mokra thiba layalam yang lingba kane ka jeng kai sport joki cycling te tangke kini ai kule ya kini atli association dan ki atli jeng kai ka we kadai ka XT ka cross country time trial bat ka we ka XCO cross country Olympic kita te ngatrai ngampat yo sedekre nomor ba terang dei ka kategori kabaret rai try kisnaman wan ada nang trestom ada ladang adang nang kiu susu ada nang selek traingan oleh internasional ba nandu khlai snap te ngong isu kwa ban nya kai si parang to penyalit kai nya kai hendrai ya kendu ya ki ki profesional ba nya sikil ai nang ta ki alam ti ngi banyak sikil ki alam syaki no competition nang ta la position tong mong ka jeng alam ki jong namo kurat mat sekrang Will Bonson Golbatson wait number jong ka MDC Mut pidan interest kin man lekai kene ka cycling. Ada interest pa man lekai. Kanong na po me kaya bro khat kibe kaya lichimenta stage po Haryana. Arngut ngamorway na ka youth category under 14 na ka sub junior under 16 tangway hi laingut na ka junior under 18 but Arngut na ka under 33 but way na ka elite above 33 Kentai kanong we. Kentai tang way ayo medal tanga bat meban balak kai edge kita nadu songut dena penang songut na penang juki yo tang way dena kategori jungi nang mengamal way Ini de yo gold medal silver. yo silver kawai silver Pangalan cuti yang apa jadi way ki professional riders di shop athletes kianya cycle ba daki khat lak daki ar ne pala kamtai ndrei tangai marway ba mo nya cycle ba silang nadu la sia ba ngala silvaro
na ki wek shno ro lada ki molat ki la ka ya ka national championship big a lai ya yo ki sikil ki ba san lak ai ki ka yo sponsor de kai tanga marwai ki badang sa batang ni badang nya du sikil Ka jingthung arngot ki pro vice chancellor ha North Eastern Hill University Nehu ha Shillong bat Hatura campus kalawan ra ka jerwit jerwat ha ka baka seng ki samla pule Nehu Students Union kam pediang bat kam itho yaki ha ka shitarik ya yong kinong yalam ka Nehu su ha ka jingalam jong samla Sandy Sotun kilaya kendo ka menteri ka sarkar jela kong Amprin Lengdo ban batai shai halor ki kenrum kenram ki balami ha ka ni ka skul ba ki balane menta labun bun benai katkum ki khubor balayo laong u professor PS Shukla vice chancellor ula thongker ke arngot ki pro vice chancellor nagabanta ka Shillong main campus bat nagabanta ka Tura campus da ka jingthmu ban penjem ya ki jingya khi jangki samla pule yakini ki jingthong appointment pro vice chancellor ula penmi haba ula pet no bak la Nehu campus Shillong kabapen sngolengo ya ki sengki samla pule Nehu su kalong hakatu kapor bo professor Shukla ula thong pro vice chancellor kimshem munjur satya ban shem ya kam penban menta ki pediang ya ka lengkor pro vice chancellor imat kadon ke era ke jingja hapreng ka por balathung pro vice chancellor u professor Shukla bat hakani ka por bakini ki pro vice chancellor kila pediang ya ka kam kala aban long lashu anta ka University Grants Commission UGC bat ka Ministry of Education jaga sarkar India kila pen scam ya ki jingthung appointment pro vice chancellor balale do professor Shukla kumba ka pau na kajing batai kinong yalam ka Nehu su kini arngot ki pro vice chancellor ki kam balathung ya ki menchem snam empat tip ayu ka kong Amprin kala ai jingmut ikinong yalam ka Nehu su ne ka kular banle AA halor ka kenrum kenram bat ki jerwit jerwat haskul ba Nehu na stisha Tura ila shimti kumi professor jangga Nehu Tura te nakaliang kajung hi ngimdan persa ngimdan kata kajing persa yunuru handai kajing persa jungi kadi halol ka prosedur te kambo apply hi kajing tungi ila tung darum chimsnam daga prosedur ka bambiang te nakaliang kajung iru ila kentat ha tu gopo te mata balipat ngilingok ba ila shimti kay kini ka kam kum provisi ha ka ba i refer ka tu ka ju ka dia ka ba iyo tu shti mencam usnam ho banai do ba te nakaliang ka jungi ngila tho shti shu sa ministry marma ha ka ba ngila ya question yu ministry kumno ba la shutung i kam ko no prosedur ha ka ba ngili kendu i ba nakaliang jungi pensong yang ba na ministry kila ai ka direction re ngila ya ban ni ka ka shti na ni ka jingshai habide bat ka jingyo ke direction jung in ministry dari nakaliang jung i kim lala ban produce ya kata ke shti nani kanunu ko kat kesla ti nakaliang ke jung hi kata jing persa kam di ru i nani tai professor natura ban chim ta provisi nani ke jing persa hi ke di halor ke jing bambiang ke jing thung jung i claim ko proper procedure claim ya na ke isi claim kanunu ke jing recognize hadu naki stakeholders berokha tu hi dia agabani kong hi nakaliang kajungi nilai thok kan ki sti memorandum ru ngila ai shikini ki minister ki baper agaba ngila what appointment ya i sarakam ibari education minister agaba menta idong don nongba Delhi dia nakaliang kajungi ngila shuyo kren verbally hang toyo balale batu ngila pha memorandum i dimba ka WhatsApp dia kini kinjat sgi bansuan si de la ko Shillong insa kundu ni dia nakaliang kajungi ru insa rak ni memorandum bat ngin pensong kini jingi bat kumjuru habi begini kabinet minister berfait dengan persang macam banwa kita appointment bat ngin pensong ke jingi ju skul ba nihu memplai ke skul ba nihu mata kalanang tron kam tau visi te akti por balalet ni iba don visi in charge te kalong ke bayat nanti meri mata le si ke jingthung jung new Shukla banong banbu ti provisi le si yo penyat bu station nombak Delhi national nombak Delhi nani negeri ki state te nakaliang jungi hi ngim num pedang ada myat ke prosedur kumba pilai hi adu mentaru kani ke komiti kam pancep la ai kata ke report ke jongki ke nakaliang ke jongi ngin thok stibat ngin panjing saibet national ministry buat kumjur ngin rak kani ke isu syaulat buat kumjur isu siam kini singi banwan tak ai bade ka ba fikwa nak nakaliang juga minister pilai hi kani ke isu bangilai kun kelayat ski san benai kala jinya ski san benai ganti ha ba padan ke ru ke jing shim initiative
long ha kajing pet tingin pat i nu ka initiative nak state government ti nak kalian kajungi kajing wan kendu ikini cabinet minister kalong ban biang ya gani ban pen i biang ikini kajing sham kajing kajungi jagi stakeholder jagi university jang nihu shakini ki cabinet minister ha ba kenra bat ken pensau show minister chief minister bat kumju ulat jagi state ni ka jala jungi kumbangilai pensyarah mania ka jing thung i ngimdan kanunu jing thot inu rubawan bunta provinsi hendai ka Maria yo eki jing ut eki pat ba bat naki khana school eki jing don ka khrdop lum khajna bean hamau ringkneng ba ka KHADC kal IY Shakiri Shimet Kinoyalam ka New Trap Integrated Territorial Organization hito ha ka jingalam uba Donbok Dakar President kilalit panya kendo ya uba Tony Winston Lingdo EM Trade bad ya uba Shamborlang Renja CEM uba Petru Ekatanat Forest ban ujor halor ka jingdon kani ka khrdop lum khajna bean Hadin ka jingya kendo ubat kini kibor ka KHADC uba Donbok Dakar ulayat ho hakilat pathai kubor UCEM ulakular ban perkut no ya kajing IY ya kanika khrdop nadu mentahi kasngi ya kata ka khrdop balapen yeng da ka KHADC en pet en kmi no da kinong tre joka council na Katanat Forest mar kila sai begitu kim de ki staff ke jongka dis council te ni la ong ru lada je ba ki don ki staff ki ba don ki lang ko ki de ban pinstam pat jing shangi ni lawan da kawai ka mat ki ba ni mut ban ong ba de ban penduk na ya katu ka tandar immediately te hendrai kai ka ba stonat ka mas poi swa ba ni kil aduk menta ka sini kina ong ka nadu lai poi tere ka ba menen kar kila pun kot sunan ban nadu menta ka sini ken pet ka ni ka KHADC ling ba ka ni ka first check Iso tu bakal pet jaga taka. ko nomor ki private lisi ni nak kalian jong keseng hi ngin se syong perkat bat hawan ni la ong ye ka hil IT ru ba na kalian juga tus konsil kan le de ko betenge ye ki tengi di jing start juga tus konsil nomor ki don ki an jurul ki nom support ki tep tandar ki ong no ye ki bat in budien bat kan sapoi ru kan ne ba hadu ba ni haban budien bangi haban IFIR nomor ba ka jingle jong gitu ki breu ki belum pisang tu kede hadin ke jing ujor ni ki pat ba ni ki kena school lagi bawan kelas ni bat khamtam na gitu ki bawan bala beleng ong gumta dangshen ki kena school ki ba police ni pilatip ki hangni bobon ki ba nongkon na po thain bo pher khamtam na ki rural area na thain nongkon dong ki ket nga bo pli ar library tang ban yo namar ba mla ban afot ye kata mla ban tiket ke gas dan rei kumi tur hap seban sew khajna to kolong ka ba pengthang sisa but sekawai ru teng de kikit de kitu kilentang ki bala bit simen ki ban snai si yang ban sna pilar kumi kitu ki fine te teto ya ka bala dep mla ale ban le issue and ringi smoke men pat ba ka forest teng ba ke HDC kala shimti hi UCM hi bahet tengin pek ngop bat nginum sngap hiru bat ngin yai budin bat ngin budin je kani hatu la da ka bapek ke HDC kala ne man ke lakam yo kidang don shoot yang kilang yong no department tenga kermen bat nga ajing ro UCM ba shim bud ye kan ne da ka ba penduk no ye ka je kan dia song brok ki kopres le tang tuan Kinong yalam juga seng FKJGP Mauri Keneng Circle hakajing yalam uba Ferdinand Mauri Sekretari kila kendu ya uba AL Hek Menteri ki Kampen Roy Jingri banyakran bat kijing juga kinong rap bat kinong ri Jingri hakishnong ki bahap haka Mauri Keneng CNR blok kila kerpa di uba AL Hek bantung no da u Dr. Bapura hakaneka blok kenang ban pensuk ikipat ba haba kidan kam ban Aijing Sumar ya ki Jingri Jingdup jengki kumba kalong menta udan tang uwe doktor veterinary uba pet yaki blok parok away. Kila kerpat bantung sa uwe doktor Bapura hakan ni kejaka. Kila kerpat ru ban penbiang yaki dawai yada jingpang yaki jingri jingdup hakapor bagi don kam. Nalor kini ki jing kerpat lakan turu ya uba AL Hek ba un pen klan
bat penbiang yaki sembai jingri kenang bagi paj ba kinyo alat ban penbun bat penhe yaki jingri jengki halayeng lasem bat hasnong hatau naga benta ban penbiang yaki jingdan kamdo jengki paj ba Bahalar kejungan mi jangpi Kejungan kedua jungi ya Minister Hek di pada charge ya ka veterinary and animal husbandry baca ka fisheries te kana orang jungi he kedai ka ba wani kendo nyebut din halor katu gaji wan jungi hante po veterinary dispensary ka badan po mau kedai ya kajing bom yo tadi doktor ki ba long permanent atau ka dispensary nomor kumbangi ong katu kesingi kumbangi julip ki doktor na katay ka dispensary ki hapan in charge ya ka caka kumba lightly kum ka sangka makatika alam no krem le gajing apa kalong hamoring kineng ngitip ba borok itu kisnong ki pamarjan kum ka snong kut buryang ki sa pendeng tu ki thang salai ki hapan wan sim ni ada wai le ki kami ki doktor ki badan nang tay po mor kineng Andre hadukat mata kalong ba ngimpat yo ay taki doktor ting wani kendo no ay minister in charge bapak ya mereka veterinary ba kita wa badio ya taki doktor ki ba long permanent bagi long full fledged apa more kere veterinary dispensary ya kata kare ka nogrem ba nakali yang jong i minister ro ila kularingi ba insale kamploy ya kaneka jing kerpat jungi i banbu no ya taki doktor hante po dispensary more kere kidon menta kan bagi doktor ki badan menta kalau ba ki habban in charge ya likely gicka kum kala nongkrem ba kason kham ba kamor kinen kamut tenteng lada ini doktor idon supo pi kum ka morun kinen kada kisnong ka bala he ba undai tang kamor kinen ba kitu ki bamarjan ki badang hab apo ka sila di blok jong kamor kinen ki kum kisnong kut kum ba oi pi ka purian nang ta kitu ki sa pendeng ai ki lada ki labun ki bari jingri sa ketika thai Rai lada kidigi jingri juki ki pang ki stom le si mo kadon kuar bakawan ka flu de hapuar waki don kami ki doktor ki fun tentang itu ki doktor ko ki dan sekolah program le si dan skui ka kinamla ban be urut untuk ban ai ta ki dawai ne ban ai ta ki injection dan ta ki marat ki ba yo ya ka klam da kata ka ba ka jingi chung ki ba ki penso singi kum kasai dan akali yang jingi ki budin ya kene de nak ta daun ba kade kam ka ba mentahi ngindaya pai syaka kam yok ka syaka lat yok kam yok jam ma kum ki khna pule mentale si gibun ki ba pule artat andai ki le artat kini ki kam lejingri bari sniang ris area itu kata kata gue ka lat yok kam yok jam ki semla jungi hati ka dong ka thain kham tam si kini ki thain nong kendong ya kata kata ke ba ngi i jangai ba ngilon kam ya ki doktor ki ba pura hakte ka caka jungi ke ikut ke nakali yang juga happy people nakalian minister hi yang ba sa forward igni sa ki director de sa ki di DVO ba ki pej ya kade ba nakalian ka department ru sa simkhia banthung ki ki doktor te ban ngin siya ibudin ada ka government kam ada ka department kam simkhia ngin siya ibudin pan ya Kadon Bosco Youth Center Laim Kra Shillong hakashi tarik yayong kala penlong yaka photography exhibition bala penya de ki khna puli photography course hakani ka center kajing thmu jong kane ka exhibition kalong ban penslur ki khna ban pen I yala ki sap ki phong baki don ban ai man si meki banang pentebit shushu hakikam baki trei baro ki dur ki dar ki bala pen I ba hakane ka exhibition la shon de ki khna puli hala ka jong ka jingshem bat haki jaka ba pher kane ka exhibition kawan ra ru ekilat kilinti haki khna bakin sngo tho ya ka jing sngo tanan ban kampen le jing mot shushu ban shon ki dur ki ba itanan ba ithiang naga banta kitu ki ba pet ki
Kinoyalam Karibhoy Youth Federation RBYF Laishnong Unit Hakashi Tarik Yayong Kila Letpet Perman ya ke compound joko Office District Transport Officer Ribhoy District Nongpo. Hakani kejing Letpet Perman lalap bat shem ya kejing long basang sot bat ba excitement jong kani kejaka trekam joko sorkar jela kabadon kejing day bahajam tam bat kipai ba joko district baro kawe. Kijing jot jingpei bat kejing isang sot kani kejaka trekam joko sorkar amla batai shu. Kinong penya ya kani ke office kila that burom ya ladi hadu baki jaka let shabar kim kerdashu ya kalong briu man briu naka jabo bat jaklia kabalakiu hadu nyuman. Laban kili hangni Shanu ki office sarang ba kani ke office ki bo ya ka maintenance fund ban maramot ya ki kamera bat ki jaka baki pat ba ki pendankam RBUF Laishnong Unit Yuan ban le eka surprise inspection ne ka ta jing wan jurip hang ne po DTO bat MTC transport halo ka jing jot rathai jong kini ki pan khana bat ki jing jabo ru akini pan khana po jong kene ka office kepala assignment kepada ru aku jupor ka public toilet ke bagiong ngina kele keseng ngilawan ru ban sistem kata ka ba la sistem tam ni bengilawan bendekan berditio kalau kena jingjot cupai kena ba jing jabo cupai kena dari la syuai dau ingi ba unsaikan kita kinopet ba halor lani kita ki commissioner dari kat adu benta sistem tam astem duna kalai kepor ringi ba jingjot cupai kena kadang long ki kunjuk ba kadang mi kisi kepor ka jingjot jong kene ka office kalau long wat ki kepus baro hi jing jabo cupai kena jaka ki kor bam ki bambiang jingi ba jing orpat jong kene ka building ke jingjot jong kene ka building ka long wat kirong ru kamdon shu ndai kumbangi ngitip kata ka jingmi na kene ka office na kene ka MTC transport bat ka DTO bat ka DTO office ndai bangi pej wat kirong kibala kirong ngi kumba kila airong nadu ki art post na menshu akat adu mentangi iba kadang jaing sa akumne kalong sa akumne ngi na kaleng kesengi kepat kinong pej kinong pi jong ka department jong kene ka transport bagi penbahano nong hi bangi kam daitan tangina menta pajba lane menta to office sundri wat kinong syong ki ba syong dukan kene ka kompos jong kene ka office ni ba kilanang tron nomor bangi pe kistem ki balalet ni ba ki kom sange jong ki bos kom long jingwan jong tourist idap ndai menta wat ki tourist su kimdan chi bawan te tulis se kani nak kene kadau baka seperlong ya kene ke kompos bagi kinong sundukan baro kiba kin dang telur kat bandeng mi kisni kipor kena kalian keseng ni pokok man pak kerwo nak kalian keseng ka kerpat jur ya ki district transport officer dan ki Meghalaya Transport Corporation minister bakin penbahano ya kini penkana pak keduk kedwai Syong pentut yang kena kecing ekran. Ikat ru. Dia kalian nak kalian jong ka Swachh Bharat bakal wan pej untuk mi intera jong ya kecing jabok jong ki pan kana kena ke office bakit sakhi dah lagi jong ki kmat. Badak itu ki kubor nglapoy ka bakut terhadu bangin daya syambiang kublai shibon.